mukomere cyane mbifurize gukomeza kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo kugira imana n'amafaranga nk'uko mpora mbibabwira. Ni Clever Bemba, Uwiteka akomeze abane namwe. Intare za Sarambwe zakoresheje ubwato nazo muri Baraka, ibingibi turaza tubivugeho. Ingabo z'u Burundi zikomeje kwinubira kwambikwa imyenda ya gisirikare ya FARDC mu gihe badashaka kuyambara. Edi Kapenda ari byatangaje Generali Abudu ukomoka Imanamu yamaze kwiripotinga muri 23. Colonel Cobra umusirikare ukomeye wa twirwaneho intwari ikomeye ari mu misozi ya Minembwe nawe turaza tumuvugeho, n'andi makuru agiye atandukanye tuza tuvugire hamwe uko byitwaye hariya. Colonel Noheli burya aracyariho, November Hotel burya uracyariho. Gusa icyo navuga kimwe nuko abasirikari babashizeho, sinzi ngo murasigara murwanisha nde, sinzi ko Jean Marie na Noheli, ariko Noheli iwanyu ni muntuza, iwanyu ni hano haraguru ahantu bita uvuye hano gomuka mu Kagisenyi ukazamuka ugeze ahantu bita Mahoko ni hiwanyu. Sinzi impamvu ukomeza aho hantu zanahatsinda gatwe. Iyo bakwitse ubwa mbere bakakubika ubwa kabiri ubugiye gupfa. Inyasi umubwire murebe ko mwataha. Abana b'Imasisi, abana b'Abakongomani bari kubashiraho, hasigaye FDLR tiki nizo ziri muri iriya nyatura yo kwa Jean Marie Bonane. Inzi ko unyumva, inzi ko nkurikirana ngewe Clever Bemba, sibyo? Inzi ko iyo ntera hamwe mu bana yitwa Inyasi, cyakora wenda wo Jean Marie uracyari umukongomani, ariko izo ideology zizo ntera hamwe babashyiramo nkawe Noheli ko kwa Erasto bakureze bakakugirira neza, intare za Sarambwe zikagufunguza, wari umaze imyaka n'imyaniko ba Queen 5 baragusanze muri prison, ukaba wari warananiwe kuvamo bakagukuramo. Ubwo bugoryi wagiyemo n'ubugoryi nyabaki kanya mbivuga, reka njye mbabwira abana bazi ubwenge, abana bakomoka Imasisi, Abanyamasisi, Abanyarucuro bari kwanga gukomeza kwifatanya namwe, mwankora amaraso mwe, mwabicanyi mwe, abajura b'inka. Dominique Ndaruhutse ndababwiza ukuri ko nawe mu minsi mike nadapfa aziripotinga. Kandi reka nongere mbabwire mushaka mwamenya ubwenge hakiri kare. Niba mutinya ngo mwakoze ibyaha, ngo mwibyinka, ngo mwishe abantu, mwatwitse amazu, aba Bakongomani ni muvemo, mureke intera hamwe zihigwe. Twigire hano intare za Sarambwe zaje gukoresha ubwato. Ariko ndaza kugaruka n'ukuri Generali Jetrua ngo ni generali, ariko ngo ni generali kabisa, yinjiye igihe cya Pareko hariya kwa basadamu bari Impanamo, na bari abapendo na bagatange na babanga na ba Musafiri we ntibamwishe ngo ni umututsi, mwabantu mwe. Aha, Imana niyo izajya ibirangiza. Ihuriro ryitwaje intwaro rya Alliance Fleuve Congo ko babyanditsemo irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryatangije gukoresha ubwato bw'intambara mu mirwano rihanganyemo n'ingabo za leta FARDC zifatanyije n'inyeshyamba za Wazalendo na FDLR na FDNB ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi byongereye kuba ibikoresho bya gisirikare byari bisanzwe bigaragara ko iri huriro rifite, bigahindura imiterere n'ingufu z'urugamba muri aka karere. Tayari tariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 2025 FARDC na Wazalendo bagabye igitero gikomeye ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo mu gace ka Bangwi kari muri teritwari ya Fizi mu mugamba wo kugasubiza mu maboko ya leta. Nubwo iki gitero cyari gifite ingufu, Alliance Fleuve Congo 23 yagisubije inyuma, bituma abaturage baho bafatwa n'ubwoba bwinshi. Abaturage benshi bahisemo guhunga berekeza mu duce babonaga ko dutekanye, by'umwihariko Baraka na Mboko, mu gihe umutekano wakomezaga kuzamba
abatangabuhamya bavuga ko urusaku rw'imbunda n'ibisasu biremereye abaturage bagatakariza icyizere cy'uko bashobora kuguma mu byabo. Tariki 22 z'ukwezi kwa 12 ingabo za Kongo Wazalendo zongeye kugaba igitero muri centre ya Makobora yari imaze ibyumweru hafi 2 igenzurwa na Alliance Fleuve Congo. Nabwo iki gitero cyararashwe no gutsindwa, maze ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rigumana umujyi w'ingenzi mu bya gisirikari n'ubucuruzi. Ni kuri uwo munsi nyirizina hamenyekanye ko Alliance Fleuve Congo yatangiye gukoresha ubwato bw'intambara mu kiyaga cya Tanganyika, aho yarashye ku ngabo za FARDC na Wazalendo zari zagabye igitero zinyuze mu nkengero z'ikiyaga. Mana y'isi n'ijuru, ibyo byatumye izo ngabo zisubira inyuma ku buryo bugaragara. Mana yanjye we sha barabakubita. Ndaje mbabwire naho buno bwato bwagiye buva, ndaje mbabwire rwose. Umwe mu baturage babonye ibyaba yagize ati, nyuma y'urusaku rw'ibisasu byaturukaga mu kiyaga twabonye abasirikare ba FARDC basubira inyuma berekeza muri Mboko. Byaciye igikuba mu baturage benshi bongera guhunga batinya ko imirwano yakwira hose. Imirwano yabaye muri uyu mwaka igaragaza ko Alliance Fleuve Congo ifite ibikoresho bya gisirikare bihanitse birimo drone z'intambara ndetse zigenzurwa kure n'imbunda ziremereye zirasa intera ndende. Ibi bikoresho byagaragaye cyane mu mirwano yabaye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho iri huriro ryashoboye gufata umujyi wa Goma rikambara FARDC ibice by'ingenzi. Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu kibaya cya Rusizi, leta ya Kongo yemeje ko ingabo zayo zarashweho n'imbunda ziremereye na drone z'intambara, zikagaragaza ko intambara imaze gufata isura y'ikirere, ubutaka n'amazi. Icyemezo cya Alliance Fleuve Congo M23 cyo kwinjiza ubwato bw'intambara mu mirwano kije mu gihe igenzura ibice bitandukanye byegereye ikiyaga cya Tanganyika, ahari inyungu z'igisirikare n'iz'ubucuruzi zihuriramo. Iki kiyaga kandi gisangiwe n'ibihugu bitandukanye birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi, bifite ingabo ziri maso kubera umutekano w'akarere. Abasesenguzi mu bya gisirikare, ariko twibuke ko na Tanzania nawe amazi igikoraho sinzi neza, abasesenguzi bavuga ko gukoresha amazi ku rubuga rw'intambara bishobora kurushaho gukaza umutekano muke mu karere kose, bikongera igitutu ku miryango mpuzamahanga n'inzego zishinzwe amahoro kugira ngo hashakishwe ibisubizo birambye byahagarika iyi ntambara ikomeje guhitana abasivile no guhungabanya ubuzima bw'abasivile. Ni nyuma ko umwe mu baturage yabonye yagaragaje avuga ko abasesenguzi ibyo bagaragaza rero ni bya bindi bijyanye n'ubundi no kuba Alliance Fleuve Congo M23 twirwandeho bakomeje kurasa batababarira kubitutababarira. Yewe we hariya rero mwibuke hariya intare za Saramwe zimaze kugira amarakayo ahuza ibihugu. Turaza tugere kuri Lake Tanganyika. Lake Tanganyika iri guhuza ibihugu manza ari bitatu: Kongo, Uburundi na Tanzania. Tuza kuri Lake Kivu iri guhuza Kongo n'u Rwanda. Tuza kuri Lake Edouard iri guhuza Uburundi na Kongo. Ibyo biyaga byose intare za Saramwe zirabifite, Alliance Fleuve Congo barafite. Ikindi nababwira cyo kimwe cy'ingenzi nuko hariya kuri Paul zanga kuri Lake Edouard intare za Saramwe zafatiye indege, zafatiye
ibikoresho bya gisirikare birimo n'ubwato bubiri. Ubwo nibwo nibuka bafashe mbere, kuko bafashe kiriya gice batari bafata hariya umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma bafatiye ubwato manzi ari butatu. Bageze ubundi bari bahungishije bwa gisirikare bwakoreshwaga na force marine, kuko hari bwakoreshwaga na force marine bwakoreraga hariya muri Lac Edouard. Intare za Sarambwe zirabifite bunari gukontrola hariya muri Lac Edouard, kuko nibwo bushobora kuzarasa muri kiriya gice cya za Kasindi. Hakaza ubwafatiye hano muri Nord Kivu na Sud Kivu, buriya buzarasa he? Buriya bisaba kugira ngo intare za Sarambwe zibufate zibujyane muri Tanganyika. Tanganyika niko hariho umwanzi, kuko umwanzi ari hakurya mu Burundi, ndetse umwanzi akaba ari za Kalemi, umwanzi akaba ari na za Fizi. Bisobanura ko umwanzi agomba kurasirwa aho ngaho bakoresheje ubwato. Marigresa nta bwato bwafatiwe hano Uvira, nta n'ubwato bwari bwafatirwa hano za Makobora. Ibyo bivugitse ngo ubwato bugomba gukoreshwa ni bwa bwato bwafatiwe ahangaha muri Nord Kivu na Sud Kivu. Reka twisimbukira n'ubundi, ariko uri kumva ko intare za Sarambwe ibintu bizirimo neza. General Edicap ndetse nawe ndirirwa muvugaho. Reka maze nakwigira kuri ku mirwano n'ubundi. Nigire ku mirwano rwose, nubwo abaturage ubona ko abaturage bari ku Ndondo bakomeje gukora ubucuruzi bwabo, mu gihe intare za Sarambwe n'amadubu bari kubacungerera umutekano. Kandi ukabona ko umutekano wabo umeze neza. Reka nsimbukire nigira no muri Bashari Mokoto. Nigira muri Bashari Mokoto, murabizi ko nabivuzeho ndababwira nti wari ushinzwe uburwanyi niko babyita, wari ushinzwe kurwana muri Wazalendo bo kwa Jean Marie Bonane, ubu nawe ngo yitwaga ngo ni General Abudu, nawe yamaze kwiripotinga mu ntare za Sarambwe. Nibyo nababwiraga, ndababwira ati ariko Jean Marie ngo ari mu gahinda gakomeye. Jean Marie ari mu bibazo bikomeye, biripotinganye imbunda nyinshi, ariko yazanye na meskoti 28. Baje baraza baraza cyakora baza kugera hariya za Karengera. Intare za Sarambwe zagiye kubakira hahandi ho mwabonye cyagiye wa wundi witwa Tokyo, Colonel Nsabimana Samuel, Colonel Nsabimana yagiye kumureba. Ni naho bagiye kureba uriya ngo ni generali. Murabizi ko muri Wazalendo bose biripotinga, hari n'abiripotinga bakakubira ati ngo mie grade yangu niko Colonel General. Nawe yaje nk'umwe mu barwanyi n'ubundi, ariko arushinzwe ibikorwa by'intambara hariya muri uriya mutwe wo kwa Jean Marie. Uriya mwana akomoka he? Yagiye mu gisirikari ryari? Uriya mwana yinjiye mu gisirikari muri 2007, kuma ko ndashobora kuba yaramaze iminsi mu gisirikari, aba muri Pareko, ariko ku mashuri ye yari yarizageza nko muri 2e secondaire, niba byibuka neza. Iriya za Rusuri niho yigiye, batari 3e secondaire. Iriya ku mashuri manzi yari amashuri kuri école secondaire yayoborwaga kuri Institut Rusuri, yayoborwaga na Edizo. Manzi ari ashobora kuba yarigiye niba nyibyibuka neza. Uri kumva ko uriya mugabo yaramaze igihe, wenda navuga ko yaramaze igihe agiye mu gisirikari. Nyuma yaje kujya muri leta abana na bari abantwari Obedi, nawe ashobora kuba yarabanye na Pendo n'abitwa babikonje iriya muri Warikare. Nyuma za kuza muri ya mitwe yitwaje intwaro, ariko aragenda arabura burundu, akomoka Impanama. Yabanaga n'abana bitwa Bandayi bakomoka doke nabari abana bo yazanye n'abana bo mu karere, nagwa ari abana bo muri Bashari mu Mokoto, ahubwo n'abana bo muri Kayembe. Yavuze ati sha iwacu bimeze neza, imuheto bari kurya bakaryama, ibusiye bimeze neza, Impanamo Igahanga bimeze neza. Koko natwe dukomeze tuye muri izi ngegera zo kwa Jean Marie. Aravuga ati nanye mfata icyemezo nk'umugabo nk'uko Ntuza yagiye akaba ariho neza uriya Hakiza, ati nanye mfashe icyemezo cyo kwigendera. Umutipe ababwiye abana bo yizeye ati sha mascot yanjye mukwiye 20. Baba barambaye rwose, bamaze kwambara bambika imbunda. Mwagiye muzibona, wenda muraza kuzibona no muri thumbnail, cyangwa naza gushyiraho n'aka video kabo gake muze kukabona.
ubundi barashogoshye baravuga ati turi ripotinze, baratangira bahamagara za Gicanga, bahamagara nayo ati tuvuye mu ishyamba. Cyakora intare zasarambwa, abana b'intare amadubu baraza barababwira bati ngaho muze. None reka bamaze kubonana, ubu ngubu yamaze gushika Gicanga, imodoka zaje kubatwara mu gihe amaze imyaka n'imyaniko atagendera mu modoka, yongeye kugendera muri kebine, yarari imbere muri kebine rwose. Ikindi nababwira, urangiza wiripotinga ujya muri operation zo guhiga babandi usize inyuma. November Hotel ngo ni wowe ushinzwe ngo niba ari coordinateur, niba ari bikingo by'amasektere, ari na hariya yamaze kuva hasi arazamuka buno ari hejuru, kuko Wazalendo burya, reka nongere mbigarukeho, Wazalendo bari abo kwa Jean Marie Bonane, iyo hasi bari bongeye kuzamuka, baraza bongera kwipanga, baza mu misozi, uretse ko badafite imisozi myinshi, ariko hari aho bamaze kugera. N'ubundi navuga ari aho Noheli ari kwihembe burya ano magingo yangaya harimo Wazalendo, niho Noheli ya deployinze, afite amapano, afite za wifi, abari kuri internet n'ibiki, uretse ko aherutse kuza kwiba inka, batwara inka zigenda nko muri 30, niwe wazijyanye bajya kuzigurishiriza ibeni. Noheli niwe wazijyanye November Hotel. Amakuru reka nyababwire, mukanya arabari kumpinga ngo azanyica, we niba atazapfa zabeho biramureba, ubundi umunsi wanjye nugera nzapfa, ariko ntabwo nzicwa nabo, nongere mbirahire, sinzicwa na Wazalendo, nzapfurwa Imana yangeneye. Ariko reka mbwire Wazalendo, mu gihe cyose mukomeze gukora ubwicanyi inyasi, Jean Marie, ariko Jean Marie nzi ko afite ubwenge burya nawe wapi, ariko arijya azabugira nyuma, akazaza kumva yuko nuko akigendera muri ideology razirantera hamwe. Buriya Noheli yakagombye kugira ubwenge. Noheli ko afunzwe na FRDC bakuziza ngo ukorana na M23 iraje, FRDC izagushima. Babandi mwabanaga ba Colonel Bisukiro hejuru yo gukunda udufaranga, ntibana ni wishyamba bakaba barabatorotse bakigendera, bagasisiro na bakisempya mwabanaga abo ngabo bose ntibamaze kugenda. Mwabahungu mwe mwamenye ubwenge, muzatungwa no kwiba inka, mutungwa no kwica abaturage, no kwiba ibishyimbo, no kwiba umunyu. Ibyo bizabagezayo naho bizahabageza. Cyo nababwira cyo kimwe, nuko mwakagombye kumenya ubwenge, mukamenya uburyo bwiza bwo kubana n'abandi. Intare zasarambwe muri Makobora ndabona zimeze neza, ye baba we, dorabana we, dorabana bameze neza rwose hariya, ubona ko banakeye, ko mutari kubona amata mw'abahungu mwe. Ubu bwiza rwose muri kubera he? Ubu bwiza rwose muri kubukura he? Kandi muri mu ntambara, muri mu mirwano, ariko kubera Imana nta cyananiranye, kubera Imana byose biba bihari, kubera Imana byose birashoboka. Reka tujye ahangaha kwa Edi Kapenda, nawe niba muvugaho akanya gake, ubundi mahereka manze navuga kuri no nkuru y'Abarundi. Abarundi bakomeje kwinubira cyane uburyo bakomeza kwambikwa impuzangano z'igisirikare cya Kongo, kandi nabo mu gihe intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bukomeye buturuka ku ngabo z'u Burundi ziri ku rugamba bwerekanye ko umwuka w'impungenge n'umutekano muke no gutishimira icyemezo cyo kugera kurwana bambaye umwambaro w'ingabo za Kongo. Ubu buhamya bwatanzwe n'umusirikari wo mu ngabo z'u Burundi mu gace ka Baraka, bivuga ko amakuru akwirakwizwa avuga ko ingabo z'u Burundi zavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ya Washington adahuye n'ukuri, akagaragaza ko urugamba. Avuga ko abasirikare bakuwe ahanini mu bice byari byafashwe cyangwa aho byagaragaraga ko badashobora guhangana n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo mu gihe imirwano igikomeje mu bindi bice. Bahisemo rero kubakuramo impuzangano yabo,
babambika impuzangano ya Kongo. Uyu musirikare ashimangira ko nubwo byatangajwe ko Alliance Fleuve Congo M23 yavuye mu mujyi wa Uvira, hari uduce twinshi dukomeje kugenzurwa n'uyu mutwe, by'umwihariko uduce twegereye umupaka w'u Burundi mu kibaya cya Rusizi nk'uko bivugwa. Ibi bigashyira mu kaga gakomeye umutekano w'ingabo ziri muri Baraka n'inzira zose zitumanaho ziva mu Burundi zijya muri Kivu y'Epfo, nta nzira bagifitanye. Uyu musirikare avuga ko ingabo z'u Burundi ziri muri Baraka zigizwe n'amabatayo 4, harimo Tafoke batayo ya 11 iri ahitwa Katanga, batayo ya 10 batayo ya 29 iri Tujenge, na batayo ya 16 iri Rweba, n'izindi iri muri Bibogobogo. Zose hamwe zigakora brigade ifite icyicaro Baraka. Asobanura ko imirwano iri kwegera uyu mujyi ku muvuduko mwinshi, kandi ko niharamuka hafashwe inzira zose ziva mu Burundi zishobora gufungwa burundu. Ibi byatuma ingabo ziri Karemi zihura n'ibibazo bikomeye by'itangwa ry'ibikoresho n'ubutabazi, hagasigara gusa inzira yo mu kirere. Igice kibabaje kurusha ibindi muri ubu buhamya ni icyerekeye icyemeza cyo kongera kwambika abasirikare, gukomeza kwambika abasirikare b'u Burundi umwambaro wa FARDC. Uyu musirikare avuga ko iki cyemezo kibasiga isoni n'agahinda gakomeye, kuko abasirikare b'u Burundi baraye kurengera igihugu cyabo n'ibendera ryabo. Ngo barahiriye kurengera, abasirikare b'u Burundi barahiriye kurengera igihugu cyabo n'ibendera ryabo. Ngo ariko bikabatangaza no kwababaza kubona ko bari gukomeza kwambikwa impuzangano y'igisirikare cya Kongo, bakaza kurengera Kongo, nukurengera se bakaza kurenganya abakongomani baje kurwana ku ruhande rwa Kongo kandi ari Abarundi. Yibutsa ko no mu ntambara zashize muri Kivu y'Amajyaruguru abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba bambaye umwambaro w'igisirikare cya Kongo. Igihugu bavuga ko batabonamo icyubahiro gikwiye. Avuga ko babwiye ko mu byumweru 2 imbere bazongera kujyanwa ku rugamba bambaye umwambaro wa FARDC, ibintu bafata nko kugeragezwa ryo guhisha ko u Burundi bugifite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikari anagaragaza impungenge zishingiye ku bushobozi n'ibikoresho, avuga ko aho bahanganye bigaragara ko bafite ikoranabuhanga n'intwaro zigezweho, mu gihe batiteguye bihagije. Yibaza uko bashobora gutsinda intambara badafite ibikoresho n'amahugurwa ahagije, mu gihe abo bahanganye bo bagaragaza ko biteguye neza. Yemeza ko mu ngabo ziri mu Baraka humvikana ko zahembwe, kandi ko bitumvikana uburyo bamwe basubizwa mu gihugu abandi bagasigara mu ntambara ikomeye, bagasabwa kwambara umwambaro w'ikindi gihugu nk'aho batakiri ingabo z'u Burundi. Avuga ko benshi basirikare batakibona neza icyo barimo barwanira n'impamvu yo gukomeza gushira ubuzima bwabo mu kaga no guhambwa muri Kongo. Mu gusoza ubutumwa bwe asaba ko ijwi ryabo rikomeza kumvikana, ashimangira ko iyo ibibazo byaba bivuzwe ku mugaragaro hari impinduka zigaragara, nubwo hari ababyamagana cyangwa bagateza ubwoba abatinyuka kubivuga. Ubu butumwa butanzwe mu gihe amashusho yo muri 2023 akomeje gukwirakwiza yerekana abasirikare b'u Burundi bambaye umwambaro wa FARDC mu nama yari iyobowe na General Eri Ndigizwe uzwi ku izina rya Muzinga. Aya mashusho akomeje gukurura impaka ku ruhare rw'ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igiciro cy'intambara ku basirikari, ndetse n'ibibazo by'icyubahiro n'ubusugire bw'igihugu cyabo.
Hangaha rero abasirikari koko b'u Burundi bakomeje kwambara impuzangano ya Kongo, bakabambika ibibote. Reka ngiye mahereze inkuru nyayo. Ndabyibuka ugeze hariya za Runingu na za Sange, hari harunze imirambo y'abasirikari b'u Burundi. Ndugwa ngo abasirikari b'u Burundi bakomeje gupfa ndetse na bamwe wenda hari abo umuntu yabonaga kuko ari bambaye impuzangano y'u Burundi, ariko ari nabo umuntu yabonaga ntago wenda umurambo uvuga, ariko bambaye ya mpuzangano n'ubundi ya FARDC. Uri kumva ko kugeza amagingo yangaya n'ubundi FARDC iracyabirimo kandi iracyakomeje gukoresha abarundi. Abarundi rero nibyo barekaramo bakabavuga bati ibingibi tumaze kubirambirwa, ntago tuzi ngo turi gupfira iki. Mu gihe babona ko intare za Sarambwe zigiye kwinjira Baraka, nizimara kwinjira Baraka bo bazagera mu Burundi baciye kereka bakoresheje inzira y'ikirere, naho inzira y'amazi n'inzira y'ubutaka, navuga ko inzira y'ubutaka aho kugira ngo uve ari ujya mu Burundi biragoye, kereka bakoresheje inzira y'amazi mu gihe bagifite Baraka. Baraka nimara kuvamo rero uri kumva ko bizaba bibagoye kugira ngo bazabashe noneho kuzongera gutaratambya no ku buryo babasha kuva hariya. Icyo ni ikibazo gikomeye, ubona ko rwose gikomereye abarundi bakiri hariya, ubona ko rwose bibagoye cyane. Gusa icyo nababwira cyo nuko Wazalendo ziriya FDLR bashaka bamanika amaboko, kuko intare za Sarambwe rwose zifite imbaraga zidasanzwe. Bafite ubwato bwa gisirikari, bafite indege bahawe na FARDC, bafite ndetse n'ibifaro byinshi, imodoka za gisirikare zitwara abasirikari, imodoka zitwara abofisiye, bafite amakamyo n'ibindi bikoresho bigezweho, ku buryo FARDC bashaka bakwitonda. Ariko icyo nabwira abazi ubwenge nuko bakwiyunga bakaza bagafatanya n'abandi n'ubundi kubaka igihugu cyabo. Reka mbifurize rero gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira ubuzima bwiza.